Nagawid magayam nila kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alayda tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Kasanaw kat nakalaslastog day ta kaaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon Ay napakpakawan mo sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw. Makagatang ak iti imported amakan wenno anyapay dita nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasingpo mo dananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingput ken aging hahambol ngem kinapudno na pasikat day ta kaaruba. Jak korsonada ti ugali na. Jak amo no niya launay ti kagurgura yung kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot ang uri kaskasano. Naimbagkan ka, tasinsado kan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana bale, tadakkel ti sweldo yo. Ang dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak namin nga agabroad ka. Di mo mat kayat. Ay, mabutungak, friend. Ma, adoy ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itad mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo ka. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanday to'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da nanang kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga nanalay da. Kayla, friend. Kaskalag palpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanakla ko mamakin niliw ko nilay ka. Ngaminig kandak matitikakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti imported. Nga oray saan nga agapu kadakwada. Kaskalag bibisin nga main. Awano na, ad-addaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo't No diyo kaya, di siyak ti mangusar. Nay, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo datan. Wag daytaw. Ngam slightly uslaang. Kasla ka barbaro pay laang. Imported daytaw. Kinuan kaduan awag-wag at agap-gapo sa bala pagilyan. Lan, tayo nagkungaro day. Ay saanan. Dito'y napaylaang ruwar. Anyat electric fan ang dito luar nga. Awan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito luar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang amay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Puno saan? Idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Saanan. Dito'y paylaruar. Tipagyanan to'y ginatang kaw. Di mo yun unag. Nagswildo ka, lakay. Woy. Da. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. Mayat pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat mutla day ito ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic da ito'y nanang. Wun, saanan ang masapul nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yun nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Di tayo pa'y lausaran. I-display tayo pa'y la dito'y. Anya,
Naglawag ang makita di ta kalsada kahit. Ante Ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Ado matante naka-display nga lako ito sang 100 balayaw. Lako asasawamot, kagawaan mi dagita, saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Ngam, apay nga adada ito ruwarti balayaw. Wuna, tawan space di taunag. Adoonay nga minun dagiti appliances may. Aya, Wuna. Apay, dagiti la di abroad ti anak na ay ati makagatang iti kakastakangina. Uray siyak mo't kabaelak mo't, Darya. Di kapay lang aro ilako dagita. Tapno ada serbin anak ka display dito war ibang. Ay nasanan, ibagadan tupay nga grigrigat tayaw. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayaw? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kit awan mo ti madi nga ibagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agol uli magdalaan, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirik na din dagita. Tano agtudo iti napigsa, masaprianda. Ay na, awanan ti daw, nalpasan ti panagtutudaw, mabayag tumanan sa tudaw. ni, nagadumot a wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag kaw, nagdadakkelan niya. Wan nga ron. At dagayam wagwag a wall clock. Kuun, basig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatang kula itinalaka. Sagbaba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumo dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandar. Ha? Dadaol dagita rilaw? Tagtagarya. Mun, iso analaka. Tadadakil dagituyo. Masapol ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga aganda. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wano agpalpalangguan. Ay na anak ko, sa anak mo't ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak ka dagitawi. Dito'y nga ruti kayat ko apangikan ka dagitawi. Baybayan na kanilata. Ikatiman dagita yung bitin mo dita adigi aril-rilaw. Uray ko mano dita o nagtipangikam ka dagita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayan. Nagbay na kuma. Kaya't kumot lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat ang bakbakitan. Uray ko manusan adadail dagita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palangguad akaruba Ay, amaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti ril-rilaw ti balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Ta dito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay man yan. Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Amaw. At dayta ka ba nang madlaw nga daapal mo king kuana? Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gaput kinangato na. Ay na. Adaw nga amang ti kwarta nila'y dangam sika. Tabak na ngayon dagitanak na. Adaw ti mangmang ta di ti kwarta na kinkwana. Oray kasanutan na midam. Di mon tumartaban. Tasaan kamay abak nang. Basta, jak korsonada ti ugali na. Na. Limastog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan agpakulay iti buhok na. At dansamot ngamin boylet na.
Jak amo Susaba. San man at ilalawlaw at mabakatan? Tila at atabam. Intul at damakangagking ka. Kaya't mo timay garaw. Ay katpadasan da sangwa kita. Ibang. Ay so sana ka mabutang. Dioray agrorotapti ka so da kanyak. Awan bibiyang kau sa anak amabutang. Mari ibang, kaya't mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal dito'y. Agpada nga minti size ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday to'y. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sa anak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga akas tamot tanti ibagbaga, mare. Nariga ti agpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, kat kaslapilay. No ti amaw, kat kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampantay, Layda. Saan akanayaw nga da kwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato ah. Ay, ta na imbagla pagpalingkik man, balasang ko. Nagmayat matan, ada pa kasla basket iti sanguna. Awan, ta pangikak iti mapalingki dayta. Di pa ilang arud motor, seklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud di anak ko ng mabuti nga kun ngagmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturudak ngag-drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabaga kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito nakaparada ito'y parangan yung nga na ibang. Tricycle yo. Wan. Ni, imbag man. Ibiyahe yo. Makitan to ah. Ay, imbag man. Andun sa matikwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko. At dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada. Tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma ka aruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi da aglaslas taw. Tatibiyag ket kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kaslada kagurgura yung akaruba yo ah. Ay talaga nga da. Nakalaslas tog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga adda diti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Kung nabayag samutan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Indisplina mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na ngayag dito'y balay. Yak amo, nanya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag, tamakaungit no agdamagak. Binulod ka! Apay aya atila pa kasikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibiyangan niya? Man nakibiyang kayong agama. Ha? Ala, di yun ikaskaso ni nanang tatang. Ang mga nuad-adda nga abungat. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabihit. Ay na, wan. Inak kanuman awawiran dya po ko kay dya abroad. Ay, happy trip anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha? Ay mala. Pasarabwang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sigay. Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid ha. Sapatos, ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni,
Papanan nyo ayan na naibang. Agabrod kayo, mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may nga anak kaw. Aya! Inak man iliwan dagiti apo kaw. Ado ka ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak taw iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo, pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay katuan na. Apay, dagiti laadanak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mat da tao Ha? Ay, kompormento nga ro din no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taudlatan itapuso yung. Ammom anang ina ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar ka mo't iti pagpritim. Ay naibang aya. Langag mo lang agabrod nila ita. Tuladong balay. Ayaw amon. Talagasan ka nga agpaatew ita apala makarubap. Apala kaya mo, pagan ano ko mga apalan day jay ngay. Ay na, nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalid yung Mindanao. Nagadayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan a bagyaw nagpigsa. Narigat ag biyahe no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalapod kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Idulin mo na ita. Ilimang mo. Tapno awan pagplite nga mapalid yung Mindanao. No kasta? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Well, indis kitaran na nga ron ti pagplite la. Yak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramidan nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsaba ka. Tinakawan da tayaw. Apay, Awanan dagitay appliances ijerwar, tinakaw dan. ala. Ay, dahitan ti bagbakakin kaibang. Ang langit ita. Awan mo tagtatakaw dito yung lugar tayaw. Ultimo dagitay dadael awol klak, tinakaw dan. Apay, kay aditay narik na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringak ngam sana mariaing. Awan mo't sugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda. Iso ana imas titurog na. Niya. Hayawanan, sapay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tidadumay jay. Kung ko na ma, natanggan ko mo tulong. Ganabam. Dahil tangabing ka, talaga palpalangguad ka. Kaya nga ita. Ay, Ay na, may stress akin kaibang. Sinahan ka saan? ay saan alakay? Suray, unak ano awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Nanang kau sulidan. Nag-isang pwedang iti bangus kan tilapia. Sidan tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagitoy ngay. Ay, damagan nyo bilang. Diskarte ka. Basta iluto yun. Hindi kayo matanagan. Radyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kada kita. Ay, labarbartag ka mano na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Ingkag digaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itanganak mo. Tumulaang. Ay, nagloko kan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Yung day tamulang papaanawat yan muna nga ramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti papay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni Tiday Jay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay,
Pangalan na ko may ti kwarta na ngay. Kawa mo permanente a trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na paila ka nga ron alaan amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa ay nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagradwar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan ngay. Sa ngagpampanunaw. Jay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbi na. Saan kumamata kas ti panagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan, anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak kao. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din tananakam kayaw ka ni Mariaw. Ay, sana kas itikabsat yun ni Ivan. Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman aya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni di balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastraga ko niti trabaho, nana. Ha, kasta ay anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamu dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya at anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Aguray ka. Asinaw no ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti istumbaw. Ala, di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito yung tao. Nabartag man ay katila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Ha? Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur, no apaya kasto ito'y anakaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo. Mangibabain, lablab sandalatan dito, akasta tilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, tendaing abangus. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagiddaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paman ang makaring, maring. Kada kwartayaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya? Ikang kayaw. Ha? At tunay, Ne, nangalaam manan iti kwarta. no kwarta lang ako. Nagado, ti mabali na pagdiskitaran, di ta? Nakumboya, day ta. Anya, Awan tumang aming pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itagkula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kumadag bartag. Kita man ta itsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maer ka. Kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyo mo't aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka din nanang. Sa nabali at amo mo't limitasyon kao. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko atata. Kababayin mo't no makikabkab balayak latan kada kayo, kat anta mo't ang trabaho.
Kay man ano ngay kumaanak ka. Basta man Jack tatang. Iso nga gipatakderak iti balay ko. Ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Maryaw. Ay, Jack makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramin iti balay. Malanga ron na. Da kamilatan ka ni nanang mau ti mapaan. Graduation gayam, ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, may? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak Ay, di ka umay ayban. Di ka mang ibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Ni tatang mo't. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, wait na, ha? Ala, mapangkay nga roday. Sumarunuwak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation ya kabsat na. Aha! Mangibabayin nga raw. Di ka umay ayban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makainanamit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation ya kabsat mo aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin to madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di amak adumarayak. Tamang ibabayinak ka no, jay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agpartek amapan Arak ki dahin. Ure may salabutay. Ay dah, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti inamparakan ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Amaryaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ay na. Opay ngay pay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, basilay ninom ka. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kapsak ko. Ay, at itirigalo kang kahit panagturpos mo. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ayban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta. Gawam mo trabaho na. Istampay lang, may. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 la arilo data. Inggatang kon tay tangdang ko anak ke karpintero hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan nak atan di adal kan. Sana ka sa kanya. Ay anusan daway. Tanay. Mamarte mo ito ka bersama. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, manong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Hanggang artak mat. Ang mga no din ang madiretso nga ramidan. Anya nga Adan trabaho. Addan, manong. Kaskas-trag ko lang, hindi na panalawas. Nasayar no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna ngay pundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamayandan iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng tisweldo. Ay, kaya nagsweldo kan. Una.
Apay aya? Wah, awan ngamin kwarta mi kanina nang yaw. Ang mga no adamay itod mao, waray isang ribaw, wano 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang ha. Ngam aday di bangko ti sweldo. Ada nga min yor orno nga. Anyat your orno nga maryaw. Gumata nga kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry ha. Ngam talaga ngamin nga dayor orno nga. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga madamat your ornungak, tatang. Ay anyamat your orno nga ngay ma. Agurnungak mamatiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan met problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akasi ti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tandamot tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Ay, di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga anak ta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Ay, lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tanak ko na agpaaramid ka no umay. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramitan. Husto mo't kit day, tapno adda pa kakitaan day ti sweldo da. Wan matkit di Ikaman, di ka tuday. Napartag man na simbang pet, anak mo. Ay, ikaksantap no agnakan. Ay nalakay baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarto. Ay, kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman ay jarubayan ay mangibabain. Nana. Atay, insang pitang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Ito di bulkada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang. Nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yun ti kasta lang ang anak ko. Namurmurseng manang tabadaw. Malaing kaagsukat anak ko. Ay, at tuy pa ganyan, tayo sweldo ko ni Tata Bantar. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? No, da mangayab ka niya, nagtrabaho ha. Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Una ka to'y nanang ko nagpintasin na ya. Ay, war tayo kanitatang na itaswilta. Di kay madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Ilib-libre da lang. Anya? Ala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti bala. Kay iluto yun, day taikan. Tapris ko dayita. Ala, agsukat ka nga ruten ta maturok ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, mata na aganak lakay. Di mo la agawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagad ti panagawid na dya tao. Mangibabain tumutlaang. Di uray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas day ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida, kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Ta makapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Ivan! Nabartakan! Makituro ka man, hindi ti balayawan na silang. Masaduda nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may maysak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Ta dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldom. Dito ulit nyo pa lang ti sweldo. Alaag tao, at pangigatang dita.
kahit aki materyales ka dagitain sangpud na dita paraangan. Datayo ka na lakay. Anya, apay nag-order ka? Ay, nangalamit yung katang mo kadagin jay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya, Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing itikabang-ibang a barangay. anya, Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw. ay uwin nga raw. Ay kamaudyanan na, masiminton ti balay tayaw. Tadang! Tadang! Lumabas sa pay! Ah, Ni Mario nga anak ta. ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdara sa tatang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Maryong anak ta. Sinukatan naman gaya mo ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti swildo na. Ne, Tanang! Tatang! Ha, taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti bataw lakay. Nay, matartarimaan magtibalay yon. Asino tinang patarimaan? ay, dumagas ka pa, Ay sanan, tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak, inton maminsanan. Sige. Lablabsan da talatan dagiti di adal nga anak ta. Tang! Tang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayaw. Ay ban, apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad na kita por diya ka, tatang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na urnaw. Kaiso natin gatang ko materialis ti balay. Ay naimbag man anak ko. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatarimahan to'y balay tayaw. Awam mo siya bali amang patarimano sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tada mo bukod ababalay. Ayos lang kanya tatang. Di kay madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay ban anak ko. Sorry sapay ko mata mapakawad na gapo ka dagiti impagbagaken ka. Imbagbagak nga awan sir bem nga. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatanda mo maminsan Hindi mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikaw kumaak bawasan ti panaginom ko'y tarak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwad am ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Wan na lang. Makabandog mo tagtalon. Nagrig ka ti biyagin ay ti manalon. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kurso. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang ang dakil mo basitin, adyan baga ni pare Dario asweldo iti construction. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil, ngam dadakil mo basitin, ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwan pare, para kanya. Ayusan tayo at trabaho.
No nainot ka laki day, agbayag ka iti daytoy a trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwa. Napad nag-construction mari sa leng. Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na adak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may tatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di anya nga iti mabalin. No saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, saan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko maray. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Ang pudo maggahan dito construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uray pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Uwik ka takaw. Matayak no kosto iti trabaho. Uray awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan naman. Talaga kidi asadot ka Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Uri Ada mo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldong, di kan sumrek inton Lunes. Inan anusa lang in lepas ti makalawas. Tapno malak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro mas traga ka trabaho paray? Uray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamu kang rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan, uno igawid, no di mon kayat kag trabaho. Nanang, kur tayo mampay. Ada ko magatangag. Dayta ngamin ka. Dakkel mati sweldom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sabali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Agi na naak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay jagpat nagapanaginanam. Ita ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagi kon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agi na naakpay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga agina naakpay. Hanggang masikurana kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no. Tanadudog ti bagi na iti construction.
Anya? Ay, atin na pa'y ngarut ti babae, Mare. Ay na, naku nampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayang. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog matiag malmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagina kayo nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaida ka? Apay ka ta saan ngay. Andam buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makita. Apay kumamat na kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rin na? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amo nga damo pa naggusto na kanyak. Pag kuna amay. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka. Ay naure po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi jay ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga rin mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudaw? Ay, wala. Iso nga ina man agaram. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdi ko sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga rin trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamat ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro ka langan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka langan iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimbang pa. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey ti dakda ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Gaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutom pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay mai. Katap mo na asadot ka.
Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Nagtrabaho ak tupay yan itong bigat. Si kala ang timang ibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka! Nya, matikas to yung trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Ho! Adda adya manusan ti kas to yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Oh! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital, Tina. Kaawa, bantay di ospital. Tapno ito damot na sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre, ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya! Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. Angim, no saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaammo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Soblia man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayo to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Adaman ni balayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay, kat agnakam tungot nga tana. Sapay nasakit dinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit, anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mait. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rud ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rud maray. Adamo makabulan nan ngagtrabaho. Ay, kat maanusan na nga tan Maragsakan at nga rud maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanong sa munti trabaho. Imikat ka manain. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Makauma. Bambandugan da kada taon.
Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ay, jakman ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod kan agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pa'y. Ay, dito yung pagsirok niya ka siya naglinaw. Tay sumat niya silid dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidong dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahang kita. Isuwa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinig ka! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay na, ay sinarukusok ko na. Kaumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa ini ani nanang kulat tinakimat? Na, ay tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay nagloko kan. Anya nga minti na pasama nga ita apay anak kima ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi iti nagtudo. Kan agkimkimat iti nakapigpigsa. Kat iti naglinungan ni nanang mo apuon ti akasya ti nakimat. Anya? Tangay ko nam nga awan igatang mo iti lungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid iti lungon ti inam. Hindi aman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho kapinagtalinad ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbyag mo. Barok! Nagawit ka, Matid Mundo. Apay, ada nalipatam? Trabaho, Berta. Ni, apay ngay. Awang ngarok kadwak. Agsakit mo dagiti kakadwakaon. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti dagduma kakadwa mga agkabiti iti kalsada. Aho, jak katsukaran dagiti at tao. Jak kursunada ti panagsasao dagiti at tao. Amangan no, madurab ko ti mugmuging danog kam malida, nay. Saan man nakasta ti panagsasaumot? Nasaya tayo ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay lamakiap apat tiraramidum. Saan ang mamakiap apa? Ibagbaga lapod na. Berta, kaanakan. Agda kayaw. Ni, nanti susay. Dumanon kayo, antay! Adda nila kay mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin kwa na. Ngati bagayon tay.
Pagsayatan ako, ibagay ako dagosain. Ang no, pagdaksan ako sa hanay. Ay sos, pagsayatam da ito, tapagkwarta ang baraw. Plano nga min jay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si Kansalat bakante a karpintero ita. Ay, woy, nantay. Adaw ti mga yayab kanya? Ang yung siya tagmamaday. Tako na nga ginana ako ma. Ang yung da kayo ti mga yayab kanya kakasigay. Banat. Ang kasanungay ti pamayan niyaw. Purdi, yaw no kontrata. Ah, ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. Adda ni Edmundo dita salas kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat naman. Anya? Kano natulag ko ni pare Janggaw? Anya, kunak man lubisay di kumparay. Si Mardeng dapay lakanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundo. Isong ti kasaritam, tama nga nugumura. Sapay interesado nga agtrabaho. Ay, unay kanaya. Apay ngamin anak pangkadagos iji balay da. Inakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur-ura yun dita salas. Tay, kay. Ay, nyungay. Bayag kayo marumuan dita si Redyon, antay. Akay. Alan, ingkakasaritan, lakay. Anya pa may anyo ang kay. Purdi, yaw no kontrata. Kontrata ti kaya't di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, kumata ni manay ti panagbakasyon da iti asawa na. Ay, kay may atang raw. Mabiit at talaga no kontrata ang kay. Ang apay dakil aya balay ti paramid na. Saan? Basit laeng. Bungalow type. Sige nga raw. Mabiila day tangkay. Bakay, pagring ka. Ang kagluto ni tida no mapagkabay. Alas 3 pa imot na iti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho tapno malpas sa dagaws. Anya? Agkapya laeng. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pagarmosarat ti ayan ti trabaho. Anya? Malaki dahin bumangon ka tao. Agsukata mo tayo. Hindi kagdigusan. Saan na? Manaktak na itadigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagpunto ka nga kung kunayang nga asawa. Aya, aldawan. Narabyan kan lakay. Ang kapilitan nga, overtime ka. May tam na malpas sa dagos ti kontrata miya. Balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Ay na. Masapa ka arumwar sa maladaw ka sumangpet. Manulang nga oras ti turog mon. Ayos lang. Tinapatag ka malpas sa dagos. Di balay kontrata? Nala, ika nga ro nagpulusan tamangan kan. Berta, apay kasladyak makikita nila kayo mo dito balay yun. Ay, busy nga agtrab-trabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay Jay papaaramid ni Insanta nga day abroad. Ne, apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal sa lapayak iti linabaa. Kat makitak maten nga agkap-kapi dito'y paraangan nyo. Ay, masapa rumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manen asumangpet. Apaw! Unay mo't agagat jay asawa mo. Nalabos mo nga rin tararamidan nan. Tapati siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agriri mo't nurumwar adi agkape. Anya! Aulan daw. Yawa mo dagos na martilyo kan lansa. Darasal. Unay ka buntog mo nga gunggunayin na yan. Iso adi ka makas-asawa. Tanagginad ka nga gunggunay. Nagawa nyo tiya gunay atap no malpas sa dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw. Tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na lang bag. Basta nakiwar labas eh. Babali na. Lakay, agdigos ka man mo. Nang angpup kan. Kagangay na ha? Taglingling ita nga rin nagtrap-trabaho.
Amo ka nga glinglingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka, di kag digdigoson. Anaktak na tadigos-digos. Kasano umalpas ti trabaho. Ngayon kasta. Kontrata di trabaho may. So masapol amalpas sa dagaws. Nagpanayo na kitibayan. Numalpas sa dagaws. Kakaisuna malmalpasan di balay kontrata. Nakita ko nga ro di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbitmutan nga eh. Kasta ka partak na ito asawa. Bakit? Ang quality mo lang ata dahil trabaho yaw. Ikaw na. Siya paiti ko na. Naglaing nga kakarpintira. So rumpong la proud ka kanya. Bakit? Ipasikat na kadagiti ko kumarain. Pasurti ka kanyak berta. Antay, nalpasan ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darik mat. Siyempre antay. Impuy-puyatan mi day takadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may ken ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abraw. Ikaw na. Ay, antay. Kayap kayo to. Anong publishing kayo? Bukodan at publishing. Ay, siyempre umay kay to amain. Edmundo Barok. Awan trabaho mitasa na ya. Awan tatan raw. Nalpasan tayo kontrata kada antisusay. Pwede parami mau. Ada ko mga raw. Pa-extension na di balay may. Orang nga minti kwarto di balay may. Iso apay ka maniti may sapay. Ay kasta. Ay ka nya pa may anyo ngay. Por dia wano kontrata. Ay por dia mabit mo day jay. Mabibit? Ano kontrata tata? Por dia latan ni tinal daw. Mabiit la day jay. Ay malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo ilay pa aramid kaw. Ay ka makamukay nga ron tata. Ewan gayam. Dangay kanayon kami nga awan ija balay. Naglaklako kami kay nga ron ija ilay. Kukuha mo na ti merienda kan kanam iti aldawan niya. Tanayo nakto ti pordiyam. Tanay, aw magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Anyat pong oras na yan. Alas 7 na. Di mo't mangrugi ka iti trabaho mi ita ija balay da tata Andro. Uy, nga nasaba bay. Alas 8 ti sirikaw. Ang muri 30 naman pa anak. Na, maladaw ka na. Kababain ka da tata Andro. Ha? Por dia mo iladay jay. Sama kontrata. Anya, kauray man por dia. Rumbang lama sa pakalata. Hindi naman isuraw. Nalalay ka kanyang siya kaon. Napaisi ka ti makipurdiya ka siya may. Ah, Agin may sawan da tatandraw. kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma. Panahon naman dito ito na eh. Iturog ko bay. Isupay ti may nga oras at turog kaw. Ringin nagto ito nalasot siyaw. Kaya may aplag kong ti plywood na pagida ka. Magturo-turo ka. Ilag ko biyay, tagin na naka. Ay na, paw. Kaiso na pos ko ti bagbagay. Awan mo yung dagiti amaw. Edmundo, ayan mau. Inyag kunti meriendam. Ha? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailad ka mo ditan. Alas 9 pa ilag nagsapa. Agil-ilag kan. Ay, kaya ginanak mo ta. Agbreak ka, may. Abos, wag ka tabagi ka. Saan mo ito na? Ay nak, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom. Kababain. Malam to sumang po dagitayan. Naladison dito ti merienda na panawan na dito yan. Bumangon ka nga rugditan na. Huwag ka day. Iridab ko labi 8. Takas lang maulawak. Nabanuga ka nagmartilyaw. Uray 10 minutes lang. Ni, adakan. Nagsapa ka na nagawid. Takari ka day. Hindi ka lang ulimo mo dito. Alas 3 pa ilay ti malam nagawid kan. Kaya nasapa mo hindi agsapa na pan. Nasapa talas utsaw. Kawamay. Kan day tamo lagi ilag ti mapan mo kukuan sa ijay. Talna ka mamunay. Tunod na makangagkan ka. Awan ano para dasak tag trabaho. Malpasadagos da niya ha.
Anya, iti pagsweldo ako, nawaring trabaho. Ay una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Edmundo. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Di si Candy mapanagtrabaho no kaya mau. Di ka gagyaman tadape pagsweldo ako. No adda mangayab man ang kanyang nagtrabaho, lepas at tunday jay. Kaano nga amal, Pastor Aramidam Edmundaw? Nagbayag mo amal, Pas. Basta talaga, tanay. Masapula quality, ti pan nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat, ano sinsinan ti aramid, ha? Ha? Siyempre, plano ka na imbag, ano nga pamayak? Masapula siriga ka na imbag. Tapno saan abangking ti pan nakayaramid na? Kasmat itiin na po'y day ha? Saan aya? Ano ang gluto ka itiin na po'y karasawa mo pa'y ti bagas? Arasawa mo na imbag. Kalpasan na. Rokodom ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton na lutaon, linayam man na imbag. Tapno sana nakusay. Ah, Kasta tiraramid tata. Iso hindi kay kadagkanat. Pimpintas ngamin ti pan nakaaramid ti kwarto yaw. Ay na, it's time to rest mo ni na. Anya nga ngarab. Agila da manan dito niya plug ko apply wood na. Ay na. Ay, ayan ta silpong ko, nagbuya man. Lagi nga makaturog ha. Ay, makapaturog ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturog. Ay na, turog ko talaga. Ay, bumangon. Ha? Nay, nakamuskitero amitay. Nakaulisak. Kinadapay po nga kaw. Na. Awan mo dagito itay. Inyag nga tani baka ko dagitay. Sami mo ako ko dagitay. Nay, nakaring ka, Edmundaw. Ha? Adda ka yaon. Itay pa'y lang Talaga ngayon gagarak tinasapa ang nagawid tap nung makitak tararamidam. Kaya gusto gayam tinaydanon kanyak ngararamidam. Ketap no di ka malamok. Ingkabil ko na ita moskitiraw. Ken ulays, tamangan no malamin ka. Ken tapungan, tap no marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa ilay tiagsapang narnekan kan ititorag. Unay kan Edmundaw. Iso mo ilagayam asa na malmalpas ti papaaramid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa pan naturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay kwa, nag-break ka mo. Atata. Ala. Pagkatam amin nakagawa tagawid kan. Ha? Kahit lading ite ka. Ang imjak itid ti swildom italawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwen ka. Sa orda dya alakandraw. Sayang ti makalawas sa sweldo. Di na mo intuday. Ay agtal na ka. Gusto ti naramid da. Tapod no mga mintimbagana. Maladla daw ka lang arudan, agay ayam kapay. Uri asino mo't siguro nga amo at talaga makaungat. Pag nakmamdaytan lakay, kababain. Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay, Ad-addan nga awan mangalakan ka nga agtrabaho takas dati aramid mo. ay, Kanaklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay tinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day, ha? ay, La. ala, aging ginadlakay. Ay, sos, apa yang ngay? Ay, ukom samet tay. Ay, Ngay? Ay, sos. awanan. Si Mardeng mo lang. Ada siguro bimta kabul kan, Iso naggunggun ti daga. Allah lakay, kita ti balay ti anak ta. Nay, narbamutan itay naging ginag. Ay, sos. Apay ngay. Naglakamot anarban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid da Edmundaw. Narbamutan ti may sa adidaeng. Ay, sos. Apay ngay. Kastaunay apong topjay anak may. Tasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na Edmundaw. Kasano asinsinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pudno day ta. Iso mo't lagayam anagbiit kayo analpas. Tasinsinan mo't gayam. Basit mo't gayam ting kabil mo alandok iti dideng.
Pinagtutuon mo la dagijay hollow blocks. Ha? Napintas nga agpaiso iti ruwar, gapo iti pintura, ngam sinsinan mat gayam ti pan nakaramid na. Ha! Nangipanam iti kwarta nga inted mi ken ka. Intalok mi amin ken ka, asi kati gumatang iti materialize, ken aminan akasapulan, ngam kastamat gayam ti naramid baw. Ulitam ti trabahom. Ha? Doblem nga aramidan ti balay tanakaw. Ngam awanan sweldom, Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka, Edmunda. Idarumda ka, wano ulitam ti trabaho nga awan bayad mo. Ah, kino ka anak kanyo ti asawa? Idarumda. Apay, di da laka siya. Ay, awan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ano po ha? O anya, agpili ka, Edmunda. Idarumda ka, wano ulitam ti trabaho nga awan bayad na. Kuha, sige nga rin ha? Ulit lang, nantay. Kasla akla narunaw nga ice, gapo iti nakaro, abain ko iti dayda ka nito, manang biyanan. Jakon nakapalagpay, isungay naramid kulatan ti kayat tamukmet nga dabasol ko. Inulit ko nga rod nga naramid ti balay ti kasinsin ti asawak, ket naggastusak pay. Kasta unay ti pungto ti asawak kanyak, ngam binaybay aklatan tabasol kumet. Ket gapoy ti dayja napasamak, nagbalin nga adal wenno leksyon kanyak. Ket jakon inulit ti inaramid ko. Nagbalbaliwak nga rod, ket idi nakita dagiti kalugarak ti panagbalbaliw kon, inayabandak manen amakipurdiya kadakwada. Alakastan, to'y pagayam mo, Edmundo. Amo man niya pagayam Edmundo, narigat nga mentag sasaor. Timang lukloko iti pada atao. Dati amo makalamang ka. Makaliksab ka iti ado a kwarta nga oray panagsaor metan dar aramidam. Angam di mo amo nga iti udi nakadakdakkel gayam ti mapukaw ken ka. Ta syempre saan la a kwarta ti mapukaw, tapati panagtalag dagiti tattao ken ka. Dayta nga men ti maysa kapatgan, ti panagtalag ti pada a tao. Tano mapukaw dayta, narigatan nga isumlay. Agam no pa saan nga amen, ngam kaduan na. Agyaman nakiting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Edmundo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana!